Daily Abhijanno Kokno Twiwi Tipra Mothani Kokchap Panda Khlaikha Khumulung Nuai Holnogo Opado 5 months of Fega DTADC CEM MDC Ganesh Deborma MDC Debujit Tripura MDC Runiel Deborma TWF President Shopna Deborma The Social Worker Lemon Deborma Koshong Khlaikha hambai joto nai to nai media ni through joto takok tei bo sunga hamjang maroi ini jeng Our coordination committee from Khlaikha ni bagai meeting Khlaikha coordination committee for Delhi Boro Abhijanno jeng thangnai ni nai tongo Maharaja ni netritwe jeng Greater Tipra movement ni bagai Delhi o thangnai sini Delhi ni train schedule hingke mahai 3 tarikh jeng lambinai Delhi ni bakha ake Tripra o 3 ta jaga o bathagoi sini Delhi Abhijanno thangnai rono karonani sebrojak kaisa hingke ambasa tei kaisa hingke umargat tei kaisa hingke panisagar mahake 3 ta jaga o train bathagoi chini Delhi Abhijanno thangnai rono jeng karonani bagoi sebrojak Delhi chung committee Khlaikha 15 jona committee khawoi kaisa coordination committee high level ni kaisa committee khaka sudu Delhi thangoni bagoi bahiki manage khainai sub committee khanai nini phone ni ngoi volunteer ni ngoi nini media ni ngoi joto nangmani singer team talangnani odre paje nangmani committee khanani bagoi kaisa high level coordination committee chung Khlaikha o jaga ang tongo chini TW ni president tongo nini TF ni president tongo teibu member of senior MDC rok tongbayu EM bu tongo mahake chung kaisa committee khaka chini naimung omono chini bubagrani netritwe chung Greater Tipra movement chung Delhi bo phunoi renai je chini thancha ngoi choba khaikha ke chini busuk phan tong obo chung phunoi renai chini bubagrani netritwe chung asa khaibu chini Greater Tipra chung je khifini manai tani ke previous year chung nogo jefro chung Tipra sarau thancha ngoi choba khaikha ke chung chemani itihas ni chemani live ma chung nograya hani bangai chung poitu tamu Delhi Boro Abhijanno ni bisingte chung daiti ni chini Greater Tipra mana ni bagai tei nana ni bagai chung choba khlainai joto thancha khlaiu jaga o mini YTF ni joto ni sai bhumika nanai TW ni joto ni sai bhumika nanai chung phunoi renai YTF ni phan chung phunoi renai chini TWF brai Motha ni phan chini bumaro ni phan chung aro no phunoi renai Kane 3 tarikh o poila o mention khaika 3 tarikh 3 ta chini train schedule tongnai Agartala Badargarh ni chimi chung 3 tarikh 3 ta ni chimi Delhi o thangnani bagoi lamronai boni pore chung 7 tarikh o kipili phainai taklai rokle busuk lokro roughly chung 1600 jona chini target tongnai 1600 jona boni sai kisa live phanu mano iPhone tabok su jara chung 1600 jona target khayo tani ke train ni problem tongo chung train maya je train kaisa mamani awbai ni mathanai chini Tipra saro Delhi o thangnani jodi Tipra Mothani ngoi tabok Greater Tipra movement khainai ke chini borok ni bangai obak kori tabok jotonu sai tong ale mathai de angle mathai de para ni borok jotonu sai tong kya ba ang koinani musu joto takhuk tei bukuk sono koinani musu chung limited khesi matlang janai tani ke aro tongjanai bi kisa osubida tongo thangnani bagoi bi train bu chung asuk kubang maya jodi ma kha hingke chung thangnani bagoi sebronai aro saronani tongronani bagoi blei problem bu Delhi o jodi chini bagoi hajar tongjanai chung accommodation ma kha hingke chung tulangoi mano ar thangnai bu ready tongo haichi chini Tipra sano chung Delhi o tulangoi tabo 50,000 thon borok kuthuroi mano Piaba ang jotono nakar chano chung asuk kubang thangai maya chung train kaisa ni bisingo no limited khlaiwi block committee ni leader rok bai communication khaibedi thangnani bagoi hambai taklani Delhi Boro Abhijanno Khlaikha গুরুত্বপূর্ণ Khlaikha agin slai Khlaikha abo tamna judang nai bang male जोंबो बुबाग्रानि ngui Greater Tipra ni bagi Delhi Boro Abhijanno thangi tongo chinor memorandum saha tongnai जों हरबो 3 तारिख जों रवाना रिनाय 3 तारिख सारिखनि 3 ता सारिखनि 3 ता रवाना रिनाय जिनि ट्रेन बगि 16 ता बगि
16টা বগি दङ आरो बुरि रकनि बगि आलादा आलादा दंनाय চালাবো दंनाय आरो चिनि जेबो थाखानांगौ चिनि आरो बादारघाट तो थागनाय न स्टेशन एरपर आम्बासा धर्मनगर पानीसागर ओ 3টা स्टेशन थागजागनाय ओ 3টা स्टेशन न गानाय तान हिंगै चिनि तै समय तो चिनि करिखा 3 तारिख से जों थानांगायबा 3 तारिख थाका आरो 5 दिल्लीआव सगैयानो 5 तारिख सगै गेंगा 5 तारिख जों रेस्ट ना हानाय 6 तारिख 7 तारिख हिंगै जों आरो चिनि दरना दंनाय जंतर मंतर दरना दंनाय 8 तारिख जों आरो ब्रेकफास्ट खायनाय 8 तारिख न जों त्रिपुरा लाम रिलेशनाय त्रिपुरा दिनै सानाव जों आगियाव जों रुक गोनां रक आबो आमतिरंनो जों सिलेक्ट खायदलांलायो आं ब्लक कमिटि दा डिस्ट्रिक्ट कमिटि नो कबनाय जाहाथे अमहाय जारा रुक गोनां रंनो सिलेक्ट खालालासिनि जों बेलायखे कस्ट मानो बामगा ट्रेन रगो 2-3 जना अमहाय के लेंलायखांगा जों बुरि रक खाब्रुं बिब्रुं लायो दै रग लुलायो मेसेज खालायो अमहाय आर बायरे रगो अमहाय केनो लेंलायो दिल्ली थाङैबो लेंलायो दिल्ली थाङैबो लेंलायनाय दिल्लीनि हस्पिटालाव मा खाब्रुं अमहाय रग मांलायो आबनि बागैनाय जों ताकले केयारफुल जों सतर्क मा दंनाय अमहाय जाते जों इयाते जों सिलेक्शन खालायलायदि दग दाग खाय थांनायनि बागै फान बाक्सा खाय थांनायनि बागैनाय जतन अमहाय के सिलेक्ट खालायदि जिनि हंगाय 26 तारिखआव जिनि लास्ट डेट 26 तारिखआव नोंनि जे डकुमेन्ट दग जमारि फैबायदि जों तेसे सागलाय फिरनाय दङ माध्यमे बा WhatsApp माध्यमे जों सानाय तखना आंबो नों मिडियानि बिसिंथि सागलाय रिनानि मोजोङो 26 तारिख हंगाय जिनि लास्ट डेट जों डकुमेन्ट नारमानि Amti hini kuno kure sing block level district level ma kaisa amu coordination committee jara chongjaka bor di janana borno amu total block o koijon thanai ba sob coordination committee tongnai abi sub committee tongnai bibhinno committee tongnai tab sub committee taklai sing discipline babe maintain khai sing o 3 tarikh ni je दिल्ली बरो अभियान जों सक्सेसफुल खालाम 3 तारिख जों ट्रेन खानाय सिद्धि आश्रमो ताई और त्रिपुराव 3टा स्टेशन थागजानाय आम्बासा पानीसागर ताई धर्मनगर ताई जों 5 तारिख 4 तारिख सगैनाय ताई 6 तारिख बा 7 तारिख इनके सिनि दिल्लीनि गैदारिं जंतर मंतर 2 दिन गैदारिं 2 दिन थानायनि